Kachi katana itumli yona da hangsha brala timi hai laka ringshok kahaya varewi yavak pamda itumiwang bomi da khalei krista jishunala kayon mamimara romnaw gabi sang jisha duitsa tumadamadi Remakeup da archery kamdaya paubi Manipur with outer MP Alfred Kanga Martin Yunan Pachetli Ningyang Moko Pong Shokaira Manipur li mashun mikhavai katomtheilak ninghai ningbun katari na kawai PM li ngakaw haira Ukruli World Day Against Trafficking in Person mayo naira Human trafficking li ngasung kawai kala yom hitharan ngning kagali mangachi kawai kasat haira Leisalala achon the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a bami dalei bobbing may sign at Ngalung room set Yunan budget leaning young makung and soda Manipurli mashun mikhavai outer MP Alfred Kangam Shangsha Poshi Turner Parliament Gazipli Lungsan Lak in a Vausan Ira MP Alfred Nakahang Manipur he per capita income to make up kaji Kalo Ottoman kakahen may tweak state ngasaya finance minister na pop makata thai. Income to make up meeping na Ottoman sak may tweak na katada ring rakala the MB na kangahan sai. Manipuli to short we wrote kamarati ng so da zatraga hai zingum tumada pangawi alungli zaksh make up kachi pong sampangda state he saklak aina chot dalei. Lakavak finance minister na ningay zirmay ina yari wuivang kapa makangsa budget misanga da MB na hangsanga. Budget hi ngalei hi na ningkachang mangsa tuwa da machan sanga. Ngalei hi wuivang chikat mig hai shimkur Alfred wi awo metropop kuting rilang na ngarar kami mangay na dawang ngakukwi sambang hai maram la hangsanga. Ngalei semga kawai chiaka sami jigat mi ka hai saikorali achu itum li shorkana nota kawai wuivang maning mana kachila machan sanga itum ngalei li yorgaza kahat mi maning mana itum la khangai budget sampang kawai mushun le da Alfred na pongshoka BM Modi leika saikor sabai Modi khalei li mushun mirad hanga ka achu Manipur wi mushun galile li khala da MB jina khangahan sai Yari na shitkasang leida yari wuivang nganing mikhavai kabangga hai parliament gazipli makamushung pau ngana kawai karamaning mana gachila hangsanga Alfred nakahang ana awi mirinli chatur community ngatatay dawi mili otsakrum langsora haili chatur thermarin machut eina kayakha Christian nauna da kahang tarka kasa maleilak ranga khalei la malei ngayaw mana ka achi ngalei hiwa ayin wi alungli ningkhan khalei free Indian ngasa khangai phongshokli khiwang katharin khangachi leihau khala kala chikatha ningchang kapo phongshok khiwang tarka ngasa hau khala da MB jina khangahan sai NDA Shorkar 2014 win Manipurli Union Minister Kaung Hapta Kachi Tay Sai Ka 2023 Karam Gachang Hui Tili Akala Matetura Chi Wuivang Kala the MB Jina Kangahan Sai Manipur Rot Kamarat Wi Kachot Yarina Gachang Trada Panga Pungra Haira Shokta Khalei wi Responsibility Kibana Pungi Gachikala Kibali Nghandra Kala the Kangahan Sai Yari Relief Camp li ngayin kridalei Shaiza kawai maleilak Chotlak ay ngayin dalei Kalasi li yangaka awi kumore na kashok Ngamung shaw kawai timang shok dalei Hi ki kala hi iwi leila da Alfred na kangahan sai Manipur li mashun milu Ninghai katar milu da Alfred na katongay Manipur wi mila India richum nauna Wuivang Marangai tu kala gaji hangda ninghai ningpun gatari na Manipurli unglu da MB Alfred na BA Modi li ngakaw hair. Prime Minister wi man ki pat yari na nganada zingum tra ka hair ka shimma ungabay shinausan na jab ngajada kale mashatula da Alfred na hangsanga.
Mishan lak tumra shika khalei teolak ka hai Manipuri chingri ka hai kala mashun mokhira mirra ka shorkar hina ngalei hiya ka hak nation wuivang ki saura khala the MB jina hang sanga Manipur to shortly nakana mijang mikhai makasahi eina chingri ka hai khirara ga chi shit ka sang leida nakana neutral eina rashum maira Rod Kamarat along the opposition Katan and Manipur li Katum Shida Yang Sang Miaira. Aling so the India Alliance na Manipur issue house ling awasang kami wuivang. Manipur Maramhi Rida Yang Sang Palung Rada Hang Sang Rami Hai wuivang ningshiya da Alfred MB na Hang Sanga. MB jina kahang Manipur li Jingri Kawai Kisa Aka Para Gachi Governor li Suggestion Kani Mia. Karesada tishot hili michang mikhai magasa nakana bingwi kathana bingwi khungachon khida atumli meitei shilala kuki shilala chingri khawai karajan sang saklu kachi hanga kakhani ali tishot wi rot kamara thili cm wi pangjanga da community akashina pentit kahai lehauda cm shin khawai hanga ji itumi apamni chingri khawai mi akali Shingi Gachili, Wuivang Hiaka Sakaugala Gachi Hangsanga. Budgetly Northeast Wuivang Tourism Li Mikmazang Mitura Alfred Nahanga. India Apam Matate to hospitality li Northeast we Konitot Taraka Zatale Gachi Hangda, Northeast Li Tourism Map Li Sang Mikhavai MB Chinakapo Sai. Ringkawai kasali Northeast we miping na India we apam gatili machihan kawai itumi apam kili tourist we apong later khalei li kangkwi mixang mikhavai MP Alfred na kasatsanga. Okruli Rural Against Trafficking in Person Kamayon Jubilee Hall UPC Kambosom li Angaran Amei Kwikaira. Leave no child behind in the fight against human trafficking Chitukui Azingli Mukti Project Okrul kala TLSA Okrul na Nirmana MLSA ling shik kala Mukti ni isipet na kutom kamizangda Angaran Angayeji Mokok Kamina. Kazipchili Okrul Deputy Commissioner Kanguzurina na Musowo Sada Vazanga. Tangkhul along with President Tingrepi Lungar Woshina Kayawo. Kala CJM Kam Secretary in Charge TLSA Okrul Kimne Nga Kipken ne Keynote Address Mia. Deputy Commissioner Kanguzuring Lana Kazipchili Kazangatam Naupingli Kazum Sangda Worshim Galashimli Violation Gishok Taran Police Maningaka Concerned Authority Li Hankawai Kasatsanga. Shinauli Kayom Kalakashong Karang Otsa Kashokli Yangsang Kame One Step Center OSC Okrul Lila Shomi Delaya. OSC Service Shijin Kwilu Makamushung Khalei Kayona Bingwitumli Naninka Gida Kangchi Environmentally Mok Tikang Sakngai Manada DC Jina Kasat Sanga. Shinau Kala Now Shinau Bingwi Safety Wuivang Police Leisalala saikorali mikhavai Police Leisalala DC Nahang Sanga. CJM Okrul Kimne nga Kipken Nakamutuili Okruli Trafficking Malingsa Kawai Kasat Sanga. Trafficking Gachihi Apong Tatay Daina Rabai. Makamushunga Kapik Araina, La Maningaka, Tandina Mi Akali, Ngalung, Mikangsak, Labor, Service, Maningaka, Pasale, Kasali, Zankangsak, Hikatahi, Mi Traffic Sana, the Hangjitaya. Okrul Human Trafficking Lingsung, the District Legal Service Authority, Nakatom, Mikapaye, Nakatom, Miragachila, Hanga. Kazipchili worshim trada kutume katam nauping wazangda quiz ngahan na kwikaya. Bulis CSO Scholar Church katana bingla angaran angiye chili wangarumba. Okruli Karesada Likla Pekri Exclusive Outlet Wino Bazarli Shomi Haira. Tukanji Ayat Harkat Kaira.
Thirchikat Rani Chili Thaiso we Executive Ping 2020 to 21 Rapura Mr. India Song Shimrungsung Klang Sot Nawe na Rom Nau Ping Bazanga Likla we exclusive outlet chi house service akhawa ngkuimi awung shina franchise partner sada kushona outlet chi house service akhawa we avavu vario ar awung shina tharkat kamia ituna thai bai Likla Bakery hi Thangjam Joy Kumar Singh we company Thangjam Macro Industries Private Limited we brand akana Kala Chuya Zingli Food Beverage Division Packaged Drinking Water Division Bat Bottle Flowing Division Kala Bakery Division lay Food Beverage li Kashai Ayur Shaka Kada Semda Khalei Infal Mangli Maningla Manipurli Likla we Retail Outlet to Madapangalaya Chewing a Chili Kayakha entrepreneur being na Likla Penner we azingli franchise squida Kashozanga. Humpung Layretli later Khalei to calm the author atam Kangahai Chekasa Thaiso no on Ngurut Quilushi Tire. Atumna Aya Tingrese we eina Haupok Laka Humpung Dungray Junction we alumni later Khalei to calm being the expired ot Kayor Chek Vasaya. Check sali expired kasa author lupa 2.5 lakh shika with Dukuyaji. Chilling soda okrul downy later clating resudu Dungray Junction Hotel, Kala restaurant being leader, Termating made a high, Makahai young the hygienic mikhavai kitchen livaka Sarah. Thaiso na hitadok bo salu shitale gacha, Dukan runu, restaurant runu, lay lon the kleg dong hi, lake samang maningla, yariwi, shepak sa sahauda, or kasak chivali yarili, ningyang unkavai, samilak luda long jina boira. Chitada sada expired oti mayor milu, kala kalatanala check samiluda Thaiso na hanglu shitaira. Kalit kata hanghai hili maheng sangla sasaka ayena tishura pichar saroda Thaiso Forest and Environment Secretary Shanjing Yanauna Chanbao Mishoka. NHTB 2024-25 Wazingli Marketing Incentive Kri Kavai Kupung Naubing Wuivang Application Form Migashok Kala Migsang Wi Kanawa Zimiksho Atam Kasaysang Mikhavai Manipur Naka Youth Organization na Boyer. Maram Wuivang Manipur Naka Youth Organization Headquarter Manipur Handloom and Textile Directorly Representation Misangaira Application Atam Kachang Aka Kasaysang Mikhavai Boyer National Handloom Development Program NHTP Corporation Nazingli Apex Societies Kala Primary Handloom Weavers Cooperative Society Bingli Marketing Incentive Mikhavai Notice Konghot Atishuda Application Archu Tarik Tumrada Akhana Kanawang Sai Manipur Situation Gala Pungbamli Newspaper TV channel Internet facilities Mathada Makhalei Electricity Road Communication Makamata Kala Government Office Operation Regular Kasa Hikatahi Paning Mikhavai Kala Kuung ta Khungrok Le Kuung Bing District or Subdivisional Office Wayne Tada Khalei Hikatahi Paning Mida Application Forms Mikashok Migasangji Kachangaka Mataisang Mikhavai Boya Kala Government Officials Process Lila Kapungshong Gahab Kasak Layauda Ot Kasa Atam Lila Yang Mikhavai Boya Atam Kamijin Social Facilities Kala Benefits Chi Kapung Nauping Nala Sampang Bai Kavai Apong Kami Ngasara da Hang Sanga Rachya Sabha MB Leshem Basana Japan Manipur Wuivang Rehabilitation Package Boyer Chingri Eina Pangarum Kavai Kapong Solution Kira Kavai Boyer Parliament Special Mention Ni Leshem Bana Kahang State Retention Suitama Mandale, Normalcy Ngairon Deraradale, Chingri Kahai Solution Nganai Haira Kachihan Pongshoka. Rachya Sabha MB Leshem Basana Jaupana, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Kala Chief Minister N. Biren Singh in Awishorkali Ningshiya Pongshok Kaira. Atumi Takeava Expertise Kala Hotnara na Chingri Kavai Solution Nganai Highway Wang Ningshiya da Leshem Bana Hang Sanga.
Union government we effort kapang may mikhavai border atam jada khanam maina peace process kala resettlement thak miragachi leishamba na hangsanga. Manipurli Jal Jeevan Mission JJM scheme we ot mathada makasa pau shop mamanda scheme jiwi ot kasali makamushung le de clay bur kangai bur de lay. IFP bau atishuda Sanabadi district shong maram kulant kulakpa maram kulant mathak kala maram makhalila makamushung le de lay jaira. Scheme jiwi ot mathada masala sahira the website le kazang lay hawaji. Itumna paning umbai Jal Jeevan scheme we saran masakami wuivang pungjam varangarai kala paure kuumbing kala kachai nala makamayang vawaira. Deng Noble district lila narum ku eina koibu ku none district we nungba ku Bishnupur district we phubala ku nala JJM website we dashboard li makamushung pau zangda khalei makamaya phongsho khairoji. District ngata the we kuung ngata the JJM scheme we makhangi le de khalei ngarai cha ngoroka. Scheme jiwi beneficiaries list li kazang bingli taru dep sami aira da dashboard li chansang hailega kachang li makhmi le kap tale khwebu ruchum naw akhana kahang website chi kakapikna khareli wat kasale sai kha tangser hawa banner li project chi khayon makada katum 2021 ni kupsanga da zangdale kha atum khipa kha tap water masang phammana da Shamson Koho Village Authority we mi akhana JJM website claim matishoda state we rural shimlak 78.35% li scheme jina cover sahira kha khuung da taidena phongshok da khalei tha ka website we data ji muida ji theyaira yari li thengwing sak da leida atumna makhamaya phongshok kaira daming long lei khamin li vanau ni thi sangaira Klashachi Nabanglong village league shokna. Zingrot Kamerwi na ngalei kamin shokta chilibre now zingum makada chiko tuangjang lin kamei kala awe now chastyang ngai koho zingum khani now tisang ngawa. Mawon sak hai vuwi kahara kala dupo now miyara kala Klashat chili satsir Daminglong district hospital livang ha hawa. Kaharaji ring silung kang may hoda Manipur Police Department li Constable Sayada Police na hanga. Shimkurji ting Tanglong word number 3 li masagasa shimmakali kapam naji. Ochoti hortangene shok tang matak ngaya sailong punga ka oshikali ka shok naji. None district shongla nungba eina ring pang kuung apam National Highway 37 Imphal to Silger shongfuling lake min shokta kuung kawa chotale ot kapungari daraka sinam kongi partu kala lukhambili none district li kapan bau sampanga Kerala shong lake minli mi hangchiko lang de tiaira stage siban zingot zakshilak in raira India Meteorological Department IMT nang shirkawai chan bau shokta state chiwi apam vayanant in a Kongnai district Malapuram Kozhikode kala Kannur hipin kilizing rod marshumin ungragachi hangai dalei. Kerala Chief Minister Binarayi Vijayan aya kahang taka state chili ngalei kamin naina mi kati hangchikoda katum gaira shaka makada chishat shika satsaira kala chi matailak ina Northern Wayanan district li sakzena. Vijayan na kahang Tigahai ngachai ni katingun tumadamati muchutkui kala trada jishat shumkuli mika haira. Kutlai kasing bina richum nauli kachipat tarik magada taruk tang gashok Imphal Ocean launch or shortly Tangkhul Ngalung na makamaya pongshok haira. Tangkhul ngala now kala awing sot now bingli kachipat shokahai chili TNL na contem saya da kapi shoka. Lansin li chota ngalavu china ngalangapei sada abam jili ot kasana da hangsanga. Kayon makale tribal now pingli sadu kawai kala Imphal we aming zakshi kawai kasa chikata kahen ot jungna shokaira da long jina makamaya hangsanga.
Kayona bingli buk sada katagay na penalties miran mikhavai TNL na boy. Victim li compensate sa pulungra kachila hangsanga. The Twitter achuri kamdaya pauping. Manipur outer MP Alfred Kanga Martyr na Yunan Pachetli Ningyang Mukuung Pongsho Kaira. Manipur li Mashun Mikhavai Katong da Ninghai Ningbun Katari na Ungkhavai PMD Ngakaw Haira. Ukruli World Against Trafficking in Person Mayo Naira. Human Trafficking li Ngasung Khavai Kala Yom Hitharan Ngning Kagali Mangachi Khavai Kasat Haira. Achui pau hiling changaira, pau ngana de Nathum saikorali ring kapagala kamahaya zimikshong sa serono.